I ćao svima, ja sam Lag. Kao što vidite dole po naslovu, u današnjem klipu ćemo raditi onaj svetionik ili kako se već zove, beacon, šta je već. U ovom čestu koji vidite iza mene, u njemu se nalaze neki itemi koje ćemo mi koristiti i kao što vidite ja sam svoj kamp već postavio, tako da uništit ćemo ceo ovaj čest da se ne bi mučili. I sada uzet ćemo nekoliko stepenika, ok, valjda će bude dosta. Kao što vidite tamo gore će bude taj beacon. Ok, neki itemi su i ovdje doletali kad sam uništio čest. Sada vidimo što imamo kod sebe, imamo stepenike, imamo ovo. Sad ćemo iskopiti ova dva dela. Ok, nisam ni znao da ovdje ima vode. To nema veze, sad ćemo tako tu staviti i onda idemo sa stepenicama. I onda ćemo ovako malo iskopati. Ok, to je to tako. Sad pošto smo to stavili, sad idemo da popunimo sve sa cobblestone, ne sa cobblestone nego sa kamenim ciglama. Sad pošto će biti ovdje te sa te, sad ćemo označiti ovako i to tu. Ja sam zapištao, dođe ovo. Sad postavljam ove blokove ovdje. Sad da vidim kako će to da izgleda. Nisam nešto razmišljao puno o tome. Ok. Ništa, maknut ćemo i ove blokove odavde. Tako je već bolje. Ok. I falit će mi tu još. Hvala Bogu pa imam nekoliko stekova ovog čuda. Kao što vidite to je to tako. Idemo što ćemo uzeti ovu zemlju. Odnosno ove blokove sa strane i tu ćemo popuniti ovako sa strane gdje fali. Ok, i to sad kad smo popunili, sad možemo poći da se penjemo malo tako kažem. Ok. To planiram samo bude jedno veliko stepenište, da dobavaju ništa specijalno, tako da, vidjet ćete sami kad završim. Puno vas, u stvari skoro svi ste pisali da hoćete još preživljavanja, pa da vam ispunim, dobit ćete još preživljavanja. Nadam se da ćete uživati, ko ne bude uživao, može me postati na Instagramu, šalim se. Ko god hoće, može me postati tamo šaljite pitanja, ako imate neka lična pitanja. Ako imate pitanja za YouTube, to šaljite ovdje. Link će biti u opisu deskripcije, tako da znate da tražite link ako budete htjeli da me nađete. Ovo ćemo ovdje uništiti i ovaj blok odavde. Dugo nisam radio, tako da nemam ideju šta sve da dodam. Ovo ćemo spucati do gore, pošto i nije baš toliko visoko koliko se čini, mada sve je moguće. Nisam ni računao koliko će mi trebati ovog čuda. Tako da, vjerovatno ćemo staviti timeslap za nekoliko sekundi kad budem počeo da kopam, tako da, pa šta da kažem, ništa, ide timeslap.
enemies. Ok, kao što vidite, sastavili smo ovu stazu, još malo ćemo osvetliti ovdje ovako, da ne bude nekih mobova. Jeste da je klip dosta kratak, vjerovatno će biti nekih 5-6 minuta, odnosno vjerovatno i jeste nekih 5-6 minuta, zbog ovog timeslapa koji smo uključili. Tako da, ovdje ćemo osvetliti da se ne bi pojavljivali mobovi. Ok, ovdje fali, tako da tu ćemo postaviti baklju umjesto tog bloka. I kao što vidite, ja sam ovdje obeležio gdje će biti taj beacon, tako da sad ćemo uzmemo iteme, uzet ćemo to, ovo i uzet ćemo ovo staklo. Sada, zlato ide u ćoškove, tako, a ovdje u sredini idu ovi metalni blokovi. Ja teo kažem ovaj dijamantni, ali nemam dijamant, tako da evo ga beacon ovdje. Sad ko god bude gledao da nađe moje selo kad se izgubi, imat će taj beacon. Ok, ogradit ćemo ga ovako staklom. Ako budemo išli u neku avanturu, neću se mučiti da nađem selo. Sam gledam gdje svetli i eto ga. Ok, sad idemo siđemo da vidimo na što to liči. I da lagano završimo klip. Ok, imamo ovu stazicu kao. Ja sam mislio da povežem ovaj most sa ovom stazom i sa ovom farmom lubenica, ali za sada to ćemo neki drugi put kad ne budem snimao. A što se tiče beacona, on lepo izgleda iz ovog ugla. Mada bolji je gore kad odemo, tako da idemo do njega, da vidimo na šta liči. Ok, evo ga beacon. Vjerovatno ću sastaviti neku kućicu ovdje, tako da ja sam malo bolestan, izvinite. Ako ste uživali, bacite like, ako niste, nemojte baciti dislike. Tako da uživajte do sljedeće epizode, to je to za ovu epizodu, odjava!